to throw the world into darkness. It felt like we could never find our way back. But we did. Together. When you were vulnerable, we gave you our strength. When you were sick, we delivered you the cure. When there was chaos, we brought you order. Stability, safety, a chance to start again. Who are we? We're the way forward. Gdje si, braće, za burz, evo ga još jedan, brate, Call of Duty, brate. Šta nas čeka sad, brate? Živo me interesira, brate. Okej, neki avionček, helikopterček. Welcome to Detroit. Okej. No fucking holiday. They got food, water, security, all courtesy of Atlas. Nice. Now, the KVA have the balls to move in next door. Fuck me. Okej, dobro smo kontrolu. I zašto 5 years later, okej. Kao što vidite, desilo se sranja neka burz. Tako da ono, jebi ga. Sve u kurcu, ne mogu da ciljem. Vidi ovaj batito. Alo, brat. Razvaljeno, brat. Dobro. Pratimo Gideona, brate. Okej. Joker. Uvijek se zove Joker. Ne mogu da sprintam, ne mogu ništa, samo double B. Dobro. Come on. Hoćemo jedno stići do odretišta. Možda i nećemo, brate. Što mi je cool supresor na puci, brate. Kida, brate. Što se desilo, neki bratica nam je zatvorio vrata. Okej. Skiniraju nas. Okej. Možemo prođemo sad, možemo. GG. I sad već mogu da... Da, sad mogu da koristim kontrole. Come on. Jebote koliko im treba, brate. Okej. Da vidimo kako se ovo, brate, vozi, brate. Vazdušno, a? To jaje. Bravo, 2-1. Dr. Dan Wild's holding position at the hospital. Clock's ticking. Copy, Prophet. Hitting checkpoint blue in 5. Ne uzim ja inače. Capture only. We need him to find Hades. Roger. Bravo out. Okej, stigli smo negdje. Gdje vjerovatno nismo dobro došli. Au, brate, ako bude morao poslije da ubijemo veliko bit će karamba. Već vidim koliko ih je teško ubiti, brate. Okej, prošli smo, brate, GG. What? A ne, mi izlazimo iz skloništa, da, grad je potpuno sjeban, brate. Da, jebate. Ovo je, brate, postala zombi apokalipsa, buraz. I dalje ne vozim ja. Samo mogu da okrećem kameru. Tako da, ono, GG. Preko palete smo prešli ko da nije tu, brate. Al dobro. Što sam skrenuo ovdje levo, si oni desno. Nema logike. Ale. I šta tražimo u garaži, buraz? Ono, zapuštenog lamba, brate. Kapiram. Što vidimo oko ovdje, brate?
mnogo pitanja, a jako malo odgovora. Standing by, 2-1. I sad smo izašli samo na drugu stranu. Što nismo samo napravili polukrug, brate. Dobro, možda je ovako lakše, ajde, možemo da letimo. Mnogo je Kenja. Okej, imam kontrolu. Imam, yeah, baby. What the fuck? Ovo baš izgleda sjebano. Northwest at 100 Okej, from your position. treba da se popnem. Ne, da. Treba pratimo ovog lika. Okej, idemo vamo, on idu tamo. Okej. Come on. Koga ima ovdje? Vanzemaljci. I sad se brojimo protiv vanzemaljca, brate. Banka, a ne banka. Game saved, okej. Ovdje unutra, pretpostavljam. Evo ja ću da čučnem. Ovako, lagano. Ulazimo unutra, brate. I odjednom mi su par flashlight. I ja ga nisam pario, okej. Nema nikoga, brate. Ušao sam preminut. Ajde, hodi. Copy. We're tracking. Ovdje su neki pehari, nešto, šta je ovo, gdje smo mi još? Neke slike, neki kurci, šta je ovo? Okej, ovdje ne znam šta se desilo. Idemo, brate. Ovdje što se dogodilo, da, definitivno, nešto je puklo. Nešto je puklo, brate, nešto je puklo, alo. Nešto je puklo, buraz, jesi čuo? Najjače. Hodaj, ajde, hodaj. A što ne kažeš odmah da tu treba da uđem? Baš ti spor, brate. Mnogo si spor, brate. Ajde, brate, ajde. Okej, ovo je postao horor, brate. Dakle, ne mogu prođem. Da, burzo, ovo je postao horor, brate. Ne smijem da gledam tu dole, brate. Ovo je postao horor, si ne gledao. A, burzo. Prođi do vrata. Otvori vrata, ajde. Neko drži kvaku. Šta radiš? Okej, neki kabor je ovdje. Šta radiš, brate? Dobro si se setio da mi kažeš. Ja udario vratom umjesto da ih otvorim. Kralj. Okej, sjevala se igrica, tako da je. Krećemo, brate. Ja sam se već popao, sine. Ti dok dođeš, prošlo 6 dana, brate. Pretpostavljam ili ovdje ćemo da idemo. Ali još ne mogu da interaktujem ni sa jednim vratima, tako da čekamo ovog lika, brate, da se dogega. Jebem ti seme, ti jebem. Aj požuri, brate. Opala, vidi ga kako je skrivio cev, šmeker. Izvini, molim te, nisam te prepoznao, burazeru. Okej. Opet ne upravljam ja. Trebali su da dodaju ovako neke mehanike male da ja upravljam tokom ovih scena. Pošto jako cool, bilo bi još bolje logično da upravljam i ja. Ali dobro, ovdje su neki ljudi. Ko je to? Neki likovi su tu, brate. Borimo se protiv njih, nisu vanzemaljci, fuck. Ili možda jesu, brate, aj ti znaj. Možda su samo prerušeni vanzemaljci, brate. Fuck! Ne, pali smo dole. Dobro, imamo pušku i dalje. Pali smo dole, dobro, nismo toliko visoko, imam double jump, brate. Aj, lagano. A, ovo već nije lagano. Da, ovo već nije lagano. Ovo već nije lagano uopšte. Au, fuck, brate. Brate. Gdje sam sad? Kako dođem tamo? Brate. Moram sada prolazimo budava i... Okej. Ovo je definitivno postao horor, brate. U pičku materiju. Okej. Op, što se dešava? Šta radi lik? Me vidio me, nabodi ga. To, imamo pušku, brate. Najjači sam.
Najjači sam, to je to. Idemo još gore. Aaaa, mrtav si bre. Koju pušku imaš? Imaš istu pušku, okej. S ove strane moram da dođem, jel tako da... Ovdje će mi doći likovi vjerovatno sada, da. Zemlji otrez bre. Okej, trči. Dobro, ovdje. Ne. Okej. Aha, mogu da prođem, dobro. What the fuck? Jebim mu mamu bre, F. To je to. Nabodi ga bre, jebim mu sve. Ovo je bilo prejako. Brate. Ovo je bilo prejako, buraz. Lele. Da, definitivno. Okej, idemo dalje. Bata je završio karijeru, brate. Tam. Kako sam ga izbušio, brate, ko švajcarski sir, brate. Da izađem napolje, jel tako da? Dobro. Reload lagani i tu je, brate, naš Gideon. Dobro, Gideone, what the fuck, odakle si se ti pojavio? Dobro, Gideone, idemo dalje. Tu ste šmekeri, kako? What the fuck, što se dešava? Kerovi mrtvi, vidi ga džukera. Jebem mu seme, Dobro, ubijaj ih, ovi gore, brate, mnogo smaju. To je to. Dobar. Lezi dole bre. Dobar. To je to, nema ih više, a? GG. Ovdje unutra. Mrtav. Sleđa. Umri bre, jebem te usta bre, jao. Evo, ovo je sad prava priča, buraz. Gledaj sad. Idemo gore, bratski. Koliko je ovaj lik spor, brati. Ne. Da, ovdje je baš malo za... Da. Ovdje je malo jebo. Da, ovdje me malo i jebe, ne znam zašto. Pa ubi ga jebote. Dobro, ova puška, brate, nije na recoil, nego moraš da klikćeš ovako. Jebem ih usta, ih jebem. Daj mi tvoju, what? Dobro je, pucam Gideona. Opet ista puška, ne, nije, top. Vidi ga lik, stoji tu najlaganje, vredi. Dobro, dalje, tu si, tamo si, a? Ne. Dobro je, dobar. Odlično. Ajmo ovako. To te pitam bre. Ne, trči. Bravo, legendo. Ne vidi se ništa. Gdje sam ga? Dobar. Gdje? Tu si. Rip. Idemo dalje. Opala. Dobro. Opa, došao ih je još. Ma jeli šmekeri. Tako će si igramo, a? Opala, ovo je bilo jebački, brate. Daj neku drugu pušku bolju. Može ova, može. Vidi ga što puzi, brate. Nema od tebe ništa. Ovdje. Opala, vidi šta ih je. Daj, ajde. Gdje si pošao, bre? Umri, bre. Dobro, dalje. Lezi dole. Vidi ga ovaj. Ti, isto, lezi dole. Lezite dole svi. Tu je još jedan lik. Je ovo moj? Jeste. I ovo je moj. WTF? Okej. Rašam ga. Aha. Lik je... Dobro, nema veze. Ovaj je živ.
Više nije. I ne amuniciju, čekaj, moram uzeti samo drugu pušku. Zašto ne možeš da preskočiš ovo, jesi ti debil? Daj mi tu pušku. Može, okej. Gde sad, vamo? Okej. What? Ovo je ekstra puška. Što se dešava, sine, kako su me ubili? Nerealna, brate. Dobro, najveće. Ali, ljudi, ovdje ćemo završimo ovu epizodu. Ako vam se svidao klip, ostavite like, share i subscribe. Mi se vidimo u sljedećoj epizodi. Ja do tada imate jedan veliki pozdrav.